Hey guys, welcome back to my new video. Ini video haino hailam sonorong no. Guys, di ini haino hai tui plat ongkha wa tui phayoi. Nirok escape khayawi nai tong di isurai no nai di tong thukjang mani tuyo bajak. So guys, abo kesing taisa sado tongo imo ke ani ko kui rong no sini para ni borok ne ani loge phaijak. Guys, naide ane kulogo samudro hai moitongkha mangki sini parani hospital type place camp ganaro tabuk kesung type exercise do thang tongo ayang pokri rok ramjak nai noi mannai tabuk thang tongo norok joto noi mannai nai tongni paya sak. Imo ke sini parani hospital toy banal PHC tabuk ayang thang tongo naidi Watui balik isi tonggo ani sabdok sipeka naidi iro naidi samudro hayongka pura sem keto tai pukri pura lombui rasta so imtui alaika horni hoite kaisa kusadak manka kotorma mukhe nopang ru. Guys, tabuk sung yang nadi oke ramzak hayamzak yang nadi sonda borok yang ni ketujak bro ani loge tegam manu ini ini borok depai naita tidak no bulu no bayi ya mai tap lain di no Borok bang tong unai di keto nitui ukiro hammani no keto nitui no tabuk kanoi rana nai tong utui ayang saido ke ramlai u jalia sakjak bangma jaga wono tabuk So guys, narok channel lo kotal pai ke channel lo subscribe, like, comment and share. Next vlog mal nai ambai.